Biyag ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Si Kaman, Agsapulak langan iti sa bali a panggadak iti lugar may. Kabaulak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naedan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaid ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayaw, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. Awanan tay. Agpagpakaasi ako makipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman naklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na mabisin kami ni di asawak. Mala mabit lang nga raw, ta inak agluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di ka kayso na manukaw. Agyaman naklaunay, antil yun Dukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito'y lugar tayo kabagays. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Iso nga imaytan a dito'y lugar tayo. Hastaya. Mapanak man nga ro digay balayo kabagays ta nakman kitain ni Baong akanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay ka nakanta. Ay waintan na bayag a panawain ajak nakitkita. Sa nga pulon sa tawanin. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabong kanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, lima kayo mo't na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlawa lima kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw di kaing ingas kao. Ay, kahit awan ka di pa ti anak yaw kin ni Filay. Ay, awan pa, Uncle. Anya? Siyak kadda parikot na, Uncle. Iso nga gingay ta? Awan pa ilaan ka anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen kayam, no kasapulan nyo titulong kao, umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag kao, damad latamakan ko Uncle, adaw timulak ka natay nga di bangkag kao. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkailat ta mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot itadang kalsyanaw. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na Kababain, lakay. Mangnamnamatalatan ka dakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't dadi tatang ko da Antilio na kanang kalsyanaw. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadi unag dandanag. Uray no awan ti panggadak. At damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay, Uncle Sianaw.
Aywan, baraw. Jak na mulaan daytay tinatanggap po ta. At damot tan di bangkag ko asok kaya. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng Kyle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taaluti mangkal. No, palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot day ta, baraw. Mayatak lata. Patakderami iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nag-Uncle Sianaw. Wain, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman nag-Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatek iti kalapaw ka. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis Sianaw. Wain, kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan awambet sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laan. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar-aramidin na. Wain kabagays. Sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din nata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagin Mala, nasaya at mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay, awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasi daan wano bagas. Ayun na yan, jak mo kas tagayam ka ba guys? Di mo amo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong, ibusan na jay may sa ating ngadan. Anya? Kasladanong nga inuman na jay arak kabagis, dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong baraok. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang Kalsianaw, mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang Kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang Kyle. Awan ti kuryente may. Ay, huwag nagpaisaw. Ay, ano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang Kyle. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang Kyle. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga agasawa. Agyaman Uncle Sianaw. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays? No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simra ka karpinteraw iti may patpatakder abalay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mo't nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Sianaw? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo.
Kastagayam. Italang nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak, ti matgadan na. Nagalasan. Isaga na kung dagiti awit kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jai. Psst. Psst. Ha? Sino siya bang sit-sit-sit kanyak? At damon nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man ni daw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka ni ko na! Tiyawanan ba'y na Bong? Paiman? Awan matay respetom kanyak, Bong. Awan babayin mo Sigala kay kunam latamat din kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang katayta. Panyalambing nga sasawab. Kuangkal, dumawat ako maiti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siya payasan nga inomiti arak ti pagdawata miti pulutan. Maturog ka kay Dain. Tanay, nabardak ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis Leonaing. Nagalas magayam ti ugalin ano mabartak. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatak dere iti balay na iti solar mo. Ngam kasta ter aramitan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna na kiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinadawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay iti pagbayin ak feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas dyan, ti pa nagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumagan ka man! Di ka nga rod ang pungtot, Bagbagaan ka. Ngam di nakmatdang-dang. Anay ko. Alala. Pingagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limita day ta makanawan na ping-ping mao filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano. Panya! Maaramid ni Bongday takang ka! Wanang ka, nabayagan adang-dang ranak. Anya! No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. Ay, kastagayam tiyar aramidon na kang ka. Uncle, Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidon. diyak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya! At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. Kastaya ka ba, guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar kaw? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta.
Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Pagyamanak, tembagam na ita ka ba, guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw? Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makamo ka ba, guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay ko. Iso pang-aasem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangkan ti ulam baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, kani Rabio na yun. Diyak kurso na dati pa nagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba'y nalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makaturturo ka taon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongyag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! No! Ay, sinalbag abang. Kung kugtara na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Oh! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abang. Umaynak matantag batay. Ay, tumpak ako ni Titawa. Agsubli ka lang siya. Huston, Bong! Di mo dangran ni Uncle Siano! Agawid tan! Diyak magustuhan din bagbaga na itay. Di mo na nga kat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakdaran ta iti balay ta. Manya kumano kabsat na. Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasyak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka ba guys? Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay. Timpuakak ititawa. Kano saan latayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at tumpuakak ititawa. Diyak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Ay, kasta unay abutin ko idirabi ka ba guys? Kat, anya ti planom ita kabagais. Agawitak, kat nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agannad ka kumakabagais. Nausawan mo't siguron ka ba guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapno dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayay na tagbatan ni Dirabe. Tet, anya nga rod di kaya't mamapasama kita, Uncle Siano.
Kaya't ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti babarkadak. Hindi nakisarita ka, kaya't mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anagbalin anaimot ka na kayo nga gasawa. Ha? Nagtalikak kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin lain. Dagiti gargarit kayo. Kat pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kaskarina ti pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbungak amang papanaw kada kayaw. Gapot sa sular ko na ito'y baong. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami apumanaw dito'y sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tinaramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagid din. Ha? Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano? Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amumaon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti daramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam mo't laeng ti ag-witness. Kaya't nakapatayan. Isungay ta. Indarong kan. Agpagpakaasyak, Uncle Siano. Kaanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawanan na, Uncle Siano. Sinadanak magbaliw. Basta isanod mo tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak. Biyag ti tao. Masikugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat emen eh. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti bus ko. Mabitla nga. Sumbatak tawag ko. Ang mga napatagti bagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti bus ko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bali busgan na. No di isyak lang.
Adakan ka day taa, iho. No, anya ti amo mapagsaya atam. Aramidam. Mama, adagami bagak Anya day ta? ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadua bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, wandakas na abalayan. Tinapatag ang kasarta kidain. Wan madkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay katagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Adaw mahawag. Tayo Ne, baro ano numero? Sino mo tatay ito eh? Magkuyog na na. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan, ma'am. Nagpa-lunch ka. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Tilan lady mo dito'y pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag dito tilandledik nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo ta natuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Ngayon malabay ta kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Dapay aramidek, ha? Bye. Bye. Api nga takas ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasayata nagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tamtan pa lang di kasarmi, mama. Anya, apay pa'y laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema. Anya day ta, iho.
Ada kamin Beryl. Kaduak ni Mama. Agmano ak, Mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, Mama. Rehani. Mama. Sobragtan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga amad di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan ko na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasaya ata. Saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, Mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga daw akasta ka. Ang mga makapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, tsaka mo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni Namnam mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit kibagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayan. Lipatom kid din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang budaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bagaram ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasangay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pa mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting.
tapno makaruwar kayon dito ospital. Anyat pang panunutam, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy akit yung trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Agliv ta. Uray may no, duwala ang daw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawi dani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwa nga aldaw. Saan nga ro mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanintag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod na nga asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Apayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nakawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga gasawa. Anya? Isu nga, agyaman na tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, di ti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, di ti apo ko, kay Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko.
Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Sangom das, alapad day ta kanyak. Sigala ang tinakarik na kitikastoy, Emily. Daniel, Ay ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klulanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito na ita. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa nga day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pait. Kay patsag ngagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa lang. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapanakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kintisikog mo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numalatawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Da kayo iti apo ko, ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan.
Umay kaming tumanan numaminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Jaryo. Ape akas la maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ro na. Mapan kamin. Lagaman itirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid ta. Apakas na saan ka baka ignarak ka? Pampanunutag ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadag iti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kaiwan ikuyog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan magtangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito? Ni Emily daytoy, Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni Mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni Mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Saan? Saan po nulay ta? Mama. Pagawalan na ko ba? Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-ano pa kastoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na Mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasigaan ni Mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Italok tinaramit ko kan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Anak tayo akong taway. Gagkit daw iti pambakawan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siya kabaila nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti enak. Natay, asyak man na nakatin na sa kubayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama.
Pagawalan ako, ma. Mama. Biyag. Di tao. Eli, honey. Uman arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak tayo ti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutang nga aga na. Unay lakit din to'y ubing ken napintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang ha. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga innem ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kasla jak ka ba ilan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aga na. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dengdenggan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunod mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Ilay, itata, nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapo la tulungam kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapo la tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga rood iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantatang. Sana gapaw, tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutin yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Ay, tay ko mabak nang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudain, adapay idagnan. Kwarintanan, idinto tasika ke itin mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga itin. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may bibusan iti babae. Ta sika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkag paraspas iti tambak. Tani, panagtatalon manan. Manny, Oh, apa ngay may ka dito talon, Eli? tulungan kan. Ay, sana yun. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito, uy. Agawid ka, tanay. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito'y. Ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat nang ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan. No makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparastas. Kumuyo kay Jayli. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, kan kamatis. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ka rin ha. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa ti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon ni Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, tanumalpas ti trabaho iti talon.
Mapantay di Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daduma anatang nga inlakom kanyak, Mani. Kunak man no inla ko yung tipis tuyo ijay, nana. At dapay laang, inrikop ko la iti sumagmamano abulan, tawan makasangong agbantay. Ngamit nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga sana na malapdan ti panagbak ng yun, nana. Gapo iti kinagagit yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangdanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, nana. Ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, nana. Ibagak to no damay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ano pa ti aramidak ijay? Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Ken ita tana asawaanan. Masapol asuruan na ti amin a klase ti trabaho. Takasta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawon ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyakla ti agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito'y talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Wala, pasensya kan. Amo ka di ka na irwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka iji balay, wen? Nagtali na edak mat ije balay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na tay nakmanggad ije syudad. Anya kumangay ti panggedam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Dagat-gatang itilakom anak nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makapulan na niya dinagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan iji bagyo, Ikaw masuknalan di asawam. Wen, tatang. Lepasag ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli, numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't nagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman nak, Nana Feli. Ay, sige tayo malatiwak bit, di tayan ti pwistok, Fele. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay pay. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayan tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli kan ti anak ko.
Sige, mama. Ada pa'y napataga papanak. Mangan ka pa ay Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, ijerwaran ti panganak. Nakon. Oh, sige mani, Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, mani, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tada pa'y gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pailahin. Agbakasyon ka, oray dua, wano talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Mani? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, yak pa'y mabalin ti agawid ita, Mani. Iso apasensya ka lang kuman, ha? Sikapay lang ti agawid. No kasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karia. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ang ti asawak. Wen nga raw, nadlaw ko mo dayta. Ngam among barok. Antay bagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon kan ka. Apay, Nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Ganda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati da pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pag-awido kong ti asawak. Ikuyog kong nga gawin. Sino ay tinagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kanuno dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati ti mangmangagyo, mama. Kaya may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kini Alden? Ni, awan Nana Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbagati kasta, talagang aramidak matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasama. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak itilaon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito ibagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam Eli. Kwa, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpat kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak.
Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang at tao. Por delikadesa, isungar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensyakan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga akawin. Adi amanak, Nana Feli. Kahit sapay ako ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la ko matakasta. Tagpadadamat nga awan ti naklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabiin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Dad! On! Apay ngagbakbakwarda, ilay? Masikugak, tatang. Ada! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtaod ang tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si mangkat ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masiku kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no sino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kan ka. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikop ko. Makitam. Inaklon mo mutlang ang tinagbasulam, Eli. Nagbutangak nga minanang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, aramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawa am dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanya ka. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikop ko. Suportarak. No kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada nobyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano akpaitan. Kasano kami iti sikop ko. Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti gastoy nga inararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga ita ka na nagpakita? Pasensya kan, Linda. At iduga sa laysayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya yaman, nak. Kumusta ang tikabsat mo?
ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Siya, apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan ko ana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kasta gayam. Keti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kasta gayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kasta gayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para kan kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti inam iti dayda gundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti daddy iti. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sinata. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kuan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko mahakasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangpot kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ang trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend?
No kasta tinakitam kan ko na, di gatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat addan trabaho, iso ti agnumar? Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngem arami dati amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ano sam ngaron nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada iti. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktakla day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagadumanan ti binuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ilakuyo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit nga anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga road tap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamat pagtugawan dito eh. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, Daphne, ano pa'y sinaskin nga aramidon tayong tunbigan? When nga not, friend? Katay tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko ije balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka ije balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid iti kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangan na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin ka di, respetuam ti amam.
Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amamlat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie. Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang payitan. Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito. Mara, asino dahi ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang nagitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rada. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingka ang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya ti agnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen ti nabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmay-may sa. Amok tumatla a kwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmay-maysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayong mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pang suruta kay ti anak ko. Tamanipod na tay ti ikit na. Inla ko ng ti balay da. Katjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bikarkararag ka asa pa'y lakuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Patpat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani jibalay, marahani. Agkasarta pa'y nga umuna sa tagdan na, Josh. Kat umadanimat ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Agnaid tan ti balay. Agasawa tamot ti mabit. Oh, kumusta ti adasawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpat ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas ken ko ana anasingpat. Naimbag ka pa'y.
Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngam siya ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, Fred. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y, angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwin nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at dantong ay pasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack, kayat ag full-time, mami. Kayat ko lang tatiag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo, Josh. Di matla agim imbagan day ta. Uwan nga rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat ngamin ti panag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybayam ti bagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano gamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkasangmat nga agpaisun tinapagdang ti asawam. Ang anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulan ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatib
Magsubkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, namayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno, nakaduam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan ti kanakak. Ay pasensya kan, saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tanoad dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atan no lumasin kamin. Oh, Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngaya di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tangkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan na kuman. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan.
Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa tinapanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kanu tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akas na ti kinasingpat ti amak. At andang ang kapsutag. Gapo iti pan nakakonsensya. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amak. Nahatang ko.